Pozdravljam vas u ime Đuro Salaj AD, Centra za umetnost i kulturu, Galerije i likovnog kluba Akademije 28. Ja sam Pavle Ivanović, urednik, organizator likovnog i književnog programa. Zadovoljstvo mi je što smo se okupili da prisustvujemo otvaranju samostalne izložbe slika gospodina Srboljuba Kojadinovića, slikara i moreplovca, kako kaže za sebe. Ujedno pozdravljam i gospodina Momija Tasića, umetničkog fotografa i dizajnera koji je snimio detalje slike. Srboljub Kojadinović je predstavnik relativno novog pravca, refleksionizma, slikarstvo koje je aktivno i prisutno u društvenom životu, koje šalje poruke na likovni način, gde sve vrvi od detalja, na što treba obratiti pažnju, a koji navode na razmišljanje. Nazivi slika upućuju na temu koju je autor obradio i zato su možda dugački. Sa formalno-umetničke strane izložbu karakteriše nemiran, stvaralački duh autora, prepušten sam sebi, bez glorifikacije i poetike, uočava događanja neposrednog okruženja, registruje promene, osluškuje dubinske vibracije duše, doziva sečenja i maštu i uspeva da oblikuje ličnu i prepoznatljivu ikonografiju. Preispitivanjem estetske i moralne angažovanosti doseže do proročanske istine, da se svako od nas zamisli nad sadašnjim trenutkom nacionalne odgovornosti i budućnosti. Dela su u svakom slučaju pamtljiva i prepoznatljiva, što je po meni izuzetan kvalitet. Hvala. Sada mi je čast da pozdravim i zamolim doktora arhitektu, autora mnogih eseja iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja, dizajna i likovnog kritičara, gospodina Aleksandra Milenkovića, da otvori izložbu.